Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Bonsen gijuat ngau bat yo I baki sang balang ki lap miet ban bu ki jing dawa khamat ke sarkar ne ban pelong ki ki pa per knang ban pen orlong ki jing dawa jong ki henrai menta kenti lai I bakawi ke sang balang kabala rim bha bat kabala pauna ma po ka jela kala kner ki ti jing rap bat chim hala di ke jing khle ban penchna ya kawi ke yengsa na ka benta kawi kri kun thai ka baduk barang li namar ba kani kri kun thai kam don lat don ti da kumwe kani ka sang kedai ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Batao Unit kabala shna ya ka yengsa kabalai kamera ya ka riu kan thai ka kong Iris Masa Henry Post nem karta na ka shnong Batao kabadan ya uwe khon chinrang ba arpois nem karta ubadan ha ka jingduna ki department ya kani ka yeng la shna ka jinglot ka ba arlang lai pho jatangka bala penchna ya ka lingba usnyang bala no kluit min siem de ki para de khot bat na MLA ka than uba kermen chila bat kumju ru na MDC ka than Dr. Sanki Shangpong yakni ke yengsa jong ka kong Iris Masa la ple perda ya ka do MLA ka than uba kermen chila ubulong menteri sarkar jila ha ka jiran lang MDC Dr. Sanki Shangpong bulong chairman jong ka GHEDC kinong kit kam shnong kinong shnong ba ki dikhot ka FKGGP na Shillong bat na Jaintia Hills ha ka jingalang bla long ha dong tendong Batao mentang singi thok dieng arpho terik unai wieng arajar arpho ni singi ki bachadan wano chakani ka thain is Jaintia yong I pai yo ki thau ki em po yong ki is Jaintia wom jo ulai woro ki thau handekat ki balai o de yoro ba o haini ha po yong ni chnong le emi ka scope o pungku ya ka tourism hanre yite woro lade phi kam ki nong chong chnong man phi ki wakaloj masen u I ya ka thau ka bhau cha ka sarkar ne banta o pungku ya ka u develop ya ka night scheme organi ka thau le you develop ya ka na le yong ka tourism khnang wa ki khon ki khnro yong ni ka than yong I yo yo ki yo kama gi kamado ong we he kamado ong we he waklam tu chwa yong a yong ba disi do ong wo to ki khnro ka ni bon ki do kam do jam chilak prapha hajar ngut ki khnro wati pastat wom yo kam yo jam lada kani ka tourism yi ga promote chakani ka thain no do ong yipi bon ki bom kwa de ya ka te ka kam sarkar ni bha daw yi ki kumai chibon cha ban wa yo gi ya ka te ka tolop sarkar ki wadala cha den de perchang lai luti de bo ki memorandum ki wa per Chow Chief Minister Lenis Cha ki department ki wa per ne banta ki imlang sa lang ne banta ko roi ka par yong ni ka thain dang em ki jing lai luti de em ki kam ki de yo view yo dang em ki kam ki dang yo view yo de ni chkmat night scheme ki jing lai luti bat ki jing de wai ga yong view em lang chrup I daw yo I kham tam de snyau bi ba dong president yang Batao unit wo ong daw em ki memorandum hanre ha chwa egi officially de jing tho kwa khana chpi ki pa ba wa haman ki por wa yo gi chiam no do yong kha bastar no do yong bude hok we he chnong woro gini ki khanro bar ki we he basian hawa yo ki ye klam lang ba ka phone lene hawa yo ye chiam de ki do jo ong gi uniu sorok Batao de si bahau han nei por kat wadang wani sini kalami ngau we he chnong bar kam ju secretary chnong yang rombai em langi ong ledi ladau uniu sorok sakawi ka layur yo go claim repair jan ki pait ba ka jing no go jerke chong hok ukno bi hawa I ginong mi khmat myiu le ni ba phi de jiat bi to wa de chania bi wa I jiat yo ma kermen to le ka kam go bha ni benta yong I ki pait ba han re ya cha e galat ya cha wa nga kat tu kan ni wa hai por wa nga ka tedang emo ka por ka progress ni benta wan thu ki te ki kam ki jam le ni ki jing em kam yong bi ka memorandum nga de bo o de submit o Chow Chief Minister bat kam ju Chow Honorable Minister PWD ba tan song nale yong ki de recommend gi ha ga te ki chiti wa nga tho da letter head ki yong a ong le di cha galat you repair over kat wa em news ro chadu ungkin prang legally ki estimate bo o ka won kong hadu ungkin prang ka wa he ba second lam em poisa bo ko option hadu hini bor khat ladim em poisa halori tele bo hadu gani bukut ka constituency yonga
Untuk waya laju igi perlok cabar ke konstituensi. Hanrei nei da waman gani ke constraint, ke fund constraint. Ke wan sarkar migo accommodate heni por walut ke paisa ada gespa kror. Laju COVID-19 nei te da menut kular pi wojo lut iboro. Hanrei untuk waya beni yupai ikat waya walai. Kita story wosa kemo kamtam wa nebanta gani ke arpau terik yang ni bunai November. Wosa kemo yakini ki arngut bar ya kachnong hi wa ki khnro ki champang nagani ga FKJGP batao unit ki dele gi de contribute gi but yo ile uporom chiki vidwan ki perlok kelin sodong hawalai luti wa ke FKJGP dele ko kam bo phla ki kam ba kamsan nei banta u e gi jing chakri ko wa kroba jo oi ki sen balang kini to the use kiat ne banta ka bahalang ki imlang ka sa lang yung ine banta ka baha ki de chna gi ya gani ga yung ngayro o de mesen ya gani ka sen wadale bi ni kam ba but next scheme le wadeni chikmat udang kre cho bi ne banta ka kam ba ka chong suk chong san ha gani ka chnong bat chagni ka thanyong i hi bro ko wi sang su ko ong ha jing em yong gani ka central body FKJGP ki wa he ki basian nodo UDC khonset general secretary woman kam guest of honor wadi e ki content sneng content kentu ya ki khon control bat kam jo ya ki pai ba pai san ki em ne gasni haijing to ne ki kiten gi yong ki wa em kam mi to ki jing kre lang bat pensnyau gi ki jing e wa ka state yong chiam ngo kham tam haden yong ni pandemic haden yong ni khniang jing pang mo COVID-19 woro gi ni ki khon control ki wan kelen sodong yong gani ga perthai wan phai gi chagani ga state yong haprdi do kam do jam inalian yong state perchang i wat kilat kiluti u accommodate gani ga por gani ga sngi o chimmi gani ga bantao highlight ya gani ga banta yong gani ga jing wai gani ga yung kawa penken mo yanga hai por UMA chaitai chipo ri dakar khajak kawa fun nong gong nong chap yanga kamu Presiden yang gani ka sain leng ba yang wi perlok udang dep rawai to ute mission worker uda ong yang ai kentin bare hok yi bhima uptho kilat kiluti nei benta yang gani ka manbai ka am yung ka sam ka wa chong wai haga thau haga yung yang wi bru na po dakar hanrei nei dau wo uda chna yung habdu uslia bat gani ka bru hapsa ga cheyung yang ki wi tawan ki parashno ka uda chas ngo bahai ka da kayung yang wiu he utato uma abon susiang uman uru ubru wa perkhat na ka benta yang kiwado kiwasuk bat kam ter hadin ni tinga perchangau ya kalam lengba yang kajing perkhat dega kam mission ha kato kupor perkhat i ulai luti ya gani ka benta sngau amu sngau jo bat usngau jam nei bha man ka luti ka we hadin ni tinga layo wo pen man i kijingelang dega womi nei tai ne thau kre hapo silchar uban yacham karpang wa ki mambar wa ki paranong ketkam nei benta utho kilat kiluti yo I uchna I gani ga yung ya gani ga bru ti hai ti por gani ga bru ga wada mam yung nalia yo ma mon chiang wo pli daw de yo rai perchangu wa ustang nang rem wa uti ye gi kram nei benta wo stang uchna ye gani ga yung nei benta yang gani ga long yung ko do nei ba kam ka sanya FKJGP I angnuri wo yarap ye gani ga long yung hai tai por mi ga jingya klam ka nei yang committee yo ye cham wo ni orang ba hadin do ye cham wo ni orang ba da stang kam wa so san sngi ka jingki ye gani ga yung de yo I ka jing penche bat ka jing klam kani ga yung am jingmot ki wo ye open dap lene uchna like no de go ka sadap lene uka igitin ne benta yo ka uchong gani ga bro hai tai por pamani I wo chimi ga rai wo ya kram byang ka committee but yo ya kram yo le se de am ki agency lene ki wi wan gi sen lene ki borshnong lene ka bordong lene ka bor club wo perkhat yo le se boy am halandat wo chna gani ga yung hadin yo chi penche no ni orang ba kawan ikam kini kilong yung ki uduk makat kamu senyai de ong presiden lep kamu kat ni na blok le am hi ki skim ki usna kerpangi usna yung ye ki man long yung long sam ki usam stom saja
terkerpat pi kam nol sunang so pat kerpang pi ya kam kini gilong yung ki sa wi sa tham ki am ki duna haro ki liang hagsi im jong ki mo yu ben ki re pat ni kongi kam kini ni ma sau tho i ten kat ni pat haro ki sunang boni ki sunang ni haro ki sunang sudong rukun yang region tiang i pat boni ki sunang ki yung ki akran to ki yung ki rap malik dan kalian ngari por kerpat pi kam nong lam sunang entok du ki sunang batau re ki tuan ki sunang le so nong kre stom o pat nya bi kam tam ni bru ki siam kam ni jing e hagsi im kyong ki do por wis dang usna igene yung sa thu usket i am sibon jing e ki kimat ki kamu de osnya de ong presiden wa he porang stang usna ni yung am sibon le si ki keno ki yu ben ki khai ben ya kini sen jam ko fi simpi than ringa ko wi ko pun kemoi pi ni laba kete yong blai ko ong wa la de kemoi he por wa uni himaya stang usna biang i kendo Jerusalem ko tua ni ko pai de pra he di por sibon ki bru ki keno bar ki khai ben yo than ki yu ja to o por perwa re kreo te yu kini kendo Jerusalem hadu odeu satu ikbe siboni pi kam kinong lam yong kini gas kasen FK JGP bata unit kam rangkat ka ibor imsen yong kini nong lam yong pi nang bas trabudi yakni kre istom yong pi kayu peman ya kini ke yung ko job pada oskat ha por pi 1 pi yenga kam lokal msi ngampo berkata wa kini ke jing temu yong pi uman go hadu kat ni ta satu ikbe kerpang ai pi yakni kre istom yong pi berkang rusnya reklam daw shift organisar yong ka trabudi FK JGP wong wa ke jing a service people is service people is service to God. Kaumut wa kajin sekri gibriu ka long ru kajin sekri oblay. Lete daw you skat op man skat bi kita gibru ki sekri wa ki yong blai. Penam kam hok skat bi kita telen ku blai iker pang hapi. Ma kani to man ka kenuksa ko bhatam ko phi de penjubi chakmat ko parthai berkam tam kenuksa ko bhatam ko penjubi chaki parasin bhalang ki pher ki am pok gari kasi Jentia